Maaf di jalanin dulu kan? Hah? Terus dulu. Jalan di sini mau kemana? Pasalnya ke selatan dulu, ke selatan. Niki kasih maju dulu Niki. Harus sudah maju, son ke selatan dulu. Son ke selatan, Niki maju alon dulu, maju alon. Maju Niki. Tangkap kecil maju. Alon, utamakan keselamatan. Son masuk ke tengah Niki, son masuk ke tengah. Son Niki di tengah. Awas timur, kawan. Agak. Ayo, awas kaki. Makin maju pelan-pelan. Pinggir. Awas. Buang kau. Awas buang kau. Awas di. Buang kau. Angkat balik. Yo, bedik. Ya. Alon. Ampun kerasa kerusu. Santai Niki. Tinggi Niki. Terus Niki dulu. Terus. Kencang. Lurus. Bagus, stop. Makin angkat, makin di depan. Di belakang diam. Angkat di depan. Stop. Maju gede. Tarik tali. Kondisikan tali. Nesikannya tali deh. Nesikannya. Maju gede bagian, maju. 1, 2, 3, maju gede. Hop. Makin belok makin yang di depan. Di belakang diam. 1, 2, 3. Di belakang berikan. Di belakang diam. Ayo angkat. Buang tenaga. Angkat Niki, selepen. Bantu Niki.
Jero, sana ini ring atas tedun numun. Oke, karena sanane lebar aja nih ki. Atau siang jero nih dan Nah, mana ya Pak? Lari. anak kamu lah Tali maju. Siap. 1, 2, 3. Angkat depan, putar maju betul. Awas. Nabi lagi. Maju dulu. Lurus. Dorong. 1, lurus. 2, 3, dorong. Stop. Nah, makin kembali ke posisi, makin mau putar lagi di depan. Kembali posisi. Ayo.
Ayo putar. Terus maju. Maju gede, ayo. Stop. Ayo. Pojok sana gede. Pojok, Bang Wi. Ini tu Bang Wi. Aman. Ayo tali sedepan. Talinya fungsikan. Tali difungsikan. Pelan. Dorong pelan. Pelan maju. Pelan punya nomor belakang. Tali maju. Tali belakang.
Abang, suara goyang, abang. Suara goyang, abang. Ayo. Pelan-pelan kita geser, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Ikat tali, ikat kembali tali. Kenyataan. Kenyataan sama tayang. Sekuat kayak. Maju, terus. Nah, balik geser. Makin geser tanginan. Geser tanginan. Di depan ini geser tangan. Angkat, 1, 2, 3. Geser tangan mana gede. Ini, 1, 2, 3. Nah, bagian maju pelan-pelan. Maju. 1, 2, 3. Maju terus. Pajar, enggak naik. Rayu. Pengambilan 2024. Setelah ini naik semua gimana ada momen?
Agak keluar tinggi, tanem pincar pencering dan sisi keluar selodang gede, pincar lantai itu dulu. Apa tahu-tahu.